sanibona kuzo zonke nje iy'nkundla lapho kuzofinyelela khona le video bese ngicela mbukeli wangizijoyinela i-channel ungakhohlwa ukucindezela u-subscribe khona uzobona konke okusho engizokuphothela khona. Namhlanje siphethe udaba legcwame elihle njengoba futhi igcwame elihle yada lapha lana ba futhi igcwame elihle lipucuza ezinye iy'ndaba eliyipucuzayo ingamagidangoma alo esaba amahlobuka noma sazi ukuthi igidangoma like lagidela abanye esingabala omakhoba omashonisa. Isho nokuthi igcwame lisho ukuthi lona liyindoda ezimelayo isitori sayo futhi lona alihambi likhuluma iy'ndaba zabantu lizazela nje ukalapha lipucuza nokuthi lona lakhethela amagidangoma alo abafana kodwa ngeke ifane ibongeni-ke lokho ukuthi yawenza kodwa ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngizofuna ngibhekile ngividiyo izwe nawe ngeke wakho ungitshele ukuthi wena ngabe ngicabanga ngalezi lapho igcwame lisho ukukhuluma khona. Mina magidangoma mina ngiyawazi ahlubuka lapha ngoba esele namasenda aluhlaza kuthiwa culani mina nani nizoba nobhoko ngizothenga ngobhoko nihambe ngamafoshulu ahlubuka lawo magidangoma esenamasenda aluhlaza ngawathula nje ngawabuka ashawa umhlaba kodwa lawo magidangoma uma ungawalanda ngisho ngakhokhela malini uthi shona amahlazo ka-SK noma egcokako angiyakutshele lutho ngoba anginalo ihlazo ngiphila impilo eqondile mina bayazi labo bafana laba khona hayi ngoba bengisaba yabo bengangisaba mhlawumbe ukuthi ngiyabhaxana kodwa ngeke besaba ukukhuluma iqiniso uma ngumuntu obhedayo bethi hayi igcokama liyabheda alisinikeza imali noma lenza nalinjani babephila kamnandi labo bafana begqoka beswenka bedla abanye bathathela ngisho abafazi yabo ngeke ungizwe leyo nto ngiyoyiputshuza ey'bongweni ngiyokhuluma ngayibongweni ngoba ngiyindoda lesimele isito sabo yabo lawo bafana ngakubeze nje ngisho ngabalanda ubabhukhela ihhotela bawungena ey'ntangeni nje uthi shonini phela amahlazo esikhomba bengene ey'ntangeni nje ngoba bayazi ukuthi ngiphila iqiniso la ngiholile wa-SABC nje ngoba njani ngiphila iqiniso ngangajabulisi nina ngangafuni udumo.